Zamling Kangsar Chube, Pöki Keyigla, Tonananken Sangmala, Jamyan Pöki Rikshun Jinkang Madu Dile Shugi. That Teringi Lobsen Chuguba, the 19th lesson. Lobsen Chuguba de Yin. That di Monechana, Jamyan Pöki Rikshun Jinkang La. Nima shibju gunke dala pepken sola datik shugiya hina yangta pananso khashugore sanging gilabyati nima chikmunsu nenge destang shabayina koransu nangla khangla khangsam changne yungudo chechang the koranso di tupe shirasu gudu sangudo ani Zindala mapepken dinde inayang kesi di lobchen chugu ba di teng thangbo sigi yena ani lobchen thangbo ne gojuro na sinshuye ani lobchen thangbo ne thonang nang ne lobchong na bayina tawa chigi nang la ten pechalo thun nangire ani yesiri yedi tapayo पहिलो पल्ट हेर्नु हुँदैछ भने अगाडिको पाठहरू हेर्नुहोस् र एक महिनाको भित्र निश्चय तपाईं पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ अनि अब यहाँ चाहिँ के सिकाउन आँटेको छु भन्दाखेरि सफिक्स द पछाडि अक्षर द छ र अनि कन्सोनेन्टको मुनि शब्द जोडेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर कसरी उच्चारण गर्ने यो सफिक्स द छ र यहाँ चाहिँ शब्द छ भने चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने त्यो सिकाउनेवाला छु अनि अब यो नेपाली बोल्ने अंग्रेजी बोल्नेहरूलाई अलिकति साह्रो परेर जान्छ किनभने यो उच्चारण छैन For the English speaking students and Nepali speaking students, this will be a bit difficult to pronounce it because you don't have this pronunciation. But for German speaking students and French speaking students, it should be easy because you have this pronunciation. So if a consonant is added, vowel shabju, followed by the, followed by suffix the, at that time, how should we pronounce it? So, ka, shabju, ku, da, logically it should be kut, but we don't say kut. Ka, shabju, ku, da, ku, ku. If I am to spell it in English, I will go for example, ka, shabju, ku, I will go for K-U-E, ku, U-E. So in French and German, you have this umlaut, U, ka, shabju, ku, da, ku, ka, shabju, ku, da, ku. Nepali speaking student might say something like kui in the beginning, but with little practice you can perfect it. Ka, shabju, ku, da, ku. Ka, shabju, ku, da, ku. यो उच्चारण चाहिँ जर्मन र फ्रेन्चमा छ र उनीहरूलाई केही कठिन हुँदैन यसलाई उम्लट भन्ने गर्छ का सब्जु कु दा कु 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 त्यसरी नै अब खा यता ख्या खा यता ख्या ख्या सब्जु ख्यु दा खु खु खा यता ख्या
kya subject Q the Q. Kaya the kya subject Q the Q. Now you know garatak is da. Garatak da subject do the do umlaut U. Garata da subject do the यो भन्नु सक्नुको लागि अलिकति प्रशिक्षण लिएको हुनुपर्छ र धेरैपल्ट भनेको हुनुपर्छ नेपाली बोल्ने स्टुडेन्टले सुरुमा कुई क्युई भन्ने गर्छ तर अलिकति प्रशिक्षणको पछाडि चाहिँ तपाईहरु सक्नुहुन्छ garata da subject do the do kalata la subject lu the lu kalata la subject lu the lu Kesi kena di lopsen di tupe suku tu na hinji minjik like it nang ronan like it nang by na pecha lok de you can michang me sigya ki kokab ragde यदि तपाईहरुलाई अलिकति फाइदा हुँदैछ जस्तो लाग्यो नि लाइक इट गरिदिनुस् ताकि कुना कक्षातिर पुस्तक पढ्नु इच्छा राख्नेहरुले पनि सिक्न सकोस् भन्ने अभिप्रेरणा लिएर चाहिँ लाइक इट गर्नुस् काला तला ला सब्जु लु दा लु First you should know that this is consonant ka if you add subjoint la and then it should be ka la tak la and if you add vowel subject to la ka la ta la subject lu da lu cha subject chu पहिले यो चा भनेर चिनेको हुनुपर्छ यो छोटा उकार जस्तै काम गर्छ चा subject chu da chu cha subject chu da chu cha subject छाता को छा subject chu da chu cha subject chu da chu ta subject tu da tu ta subject tu da tu Likewise, first you have to know this consonant tha and you should know vowel subject works as u tha subject tu da and if it is followed by suffix da it should be tu da subject do da first you have to recognize this is the consonant da and this is vowel subject which is basically English u da subject do da do da subject do da do cha subject chu da cha subject chu da chu 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 तामाङको अक्षर पनि यही नै हो यल्मोको पनि यही नै हो लद्दाखी स्पिति अरुणाचल प्रदेश डुक्पा सिक्किम सबैजनाको अक्षर यही हो तपाई हाम्रो अस्तित्व भाषा र लिपि यही नै हो तपाईहरुले चिनिराख्नुहोस् र चिनेर सिक्नुहोस् छ subject छु द छु माने भर्ती हुनु स्कुलमा भर्ती हुनु to get admission to qualify for something to qualify to get admission ya subject you the first you have to recognize this consonant ya and it works as you ya subject you the you
Ya substitute you the you. La substitute lu the la. Consonant la. Vowel u. La substitute lu the lu. Salata la. Salata la. La substitute lu da lu. Salata la substitute lu da lu. यसरी भन्नु सक्नुको लागि धेरैपल्ट सुने बोल्नुपर्छ धेरैपल्ट तपाईहरुले नि भन्ने बोल्नुपर्छ अनि जस्तै द द substitute do the do आफै आफ भन्नु सक्ने हुन्छ द substitute do the do द substitute do the do त्यसरी तपाईहरुले लाइक इट गर्नुस् प्लिज लाइक इट शेयर इट इफ इट इज beneficial for you so that all the Buddhist community could read religious texts. So thank you for watching this video. Ani aunu bhayekoma dhanyabad. Sesi nambala tujana shugi. Ani teringle sen de chamsagi.